nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinwangin. Nagagel niyang kabarting, nataripatu iti dingwan, pagulitanan nas kanatuladen. Awan kanyan at banog, inalolata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarat kadlata, uray adasa gubanit na, agpasurnuang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat narumang ay panagbiyagen. Nunalpas tiraraapan, agbirok man ti panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapitan. Nga mapaitan nariday, taabagam nalpay, idi na amuam, iti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, na pampaykik din nakiinuman, game ko na sumulit at no next rapping. Sumarono at panagtatalon, raep ken sikakit ni maton, doble pa'y presyo, matenti abonon. Awang paket ti danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nangisaldan taltalon. Di nan san masakan, tadi makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita, ngem nalako nan tay may sanga ektarya. Anyang Rod, kasta ni Uncle Berting, sala sumangkat no ti malaban, anyang arigat, di maglaro mang ayen. Adan apukong ni Uncle Berting, isupayin at pagpagatasan, alatiro ta manlawalo makayen. Adam may sa malong nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw, akap-kape na kamulang-lang. Awanan iti matalon, amin analakon, awang paket keng kwan at mang taripaton. Parbaon wagriin, na panagugut iti kamutit, idi sumangpat si malibukan ni Uncle Berting. Kamutit. Dagiti anak na, agraman apu ko na, nagrararada anapan bimisita. Dakal nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget himalada ken kuwana. Doktor ken abogada, ni Uncle Berting anyang atat uburana. Aliang ata. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, pindaen at anak na apasyaren. Nalako ng ti dagdagana, tapi nagpaadal na, yan itang mansyonan iti balay na. Sika ngay kaaruba, ambum ka isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan na ti amin kadatay nga anak na, agsubalit ay kumbabat kenkwana. Agsubalit ay kumbabat kenkwana. Okay, nasdao ka siguro balong naapeta kamutit ko na kaya. Kamutit ti awag na dyan kagayan. Aya. Wan, kamutit. Anati merienda, kamutit ko na da. No, I'm not kidding. Kamutit okay. Na talaga. Sabat ti ko nag. Hangko nga nayunang katiti no talagang ang nagmaya nga kamutit. Slabagtit. Ayan. Okay, Emerson Manuel says here, we are watching here in California, June and Mark. We are happy for you, for your Ilocano songs, Konana. Oh, thank you so much. Yeah. Kung naman ni Ice Girl, Bocarile.
Kablawak man karoba family Bucarilla iti Abra Kapaz family Bersamin, family Bulyedo, family ken mga ayam family. Ne. Paiso tayo mga ayam family. Wala na ka eskwela iti nga mga adati. Agiya man nagkaroba ko na. Ka adati ka-board mate ko idi college sa amo ni Doming Moireta. Itinagan agad Delia Mangay Ayam. Taga Ifugao, and then nakaasawa isuna. Oo. Tatate pilyadunan Delia Lamog. Nalpasan nga na ayam mo, lamog. Hanga pa nagangaw talaga nga isuti talaga tapilyado na. Ado nga min nga talaga tapilyado nga na dumak at pagsasao, wino sarita, iti balikas na. Sa kanya, matatagi dito mga awag mo kanya mo ti pastor. Kumusta pastor? Huwag nga ron. Ito tayo, mudan doon ka, pastorak tayo simbahan. Tagayang pastor tepilido. Okay, happy listening, kagawad Modesto of Masaya Norte, San Agustin, kunanad doy. And may sapay Kuya Grit Kuman, di Ancheta family dito Santa Maria at Siag Isabela. Siak ni Benson Ancheta kan request kuman dito Endless Love. Endless Love. Endless Love. Hello FDD. Good afternoon. Now Dekmanan from Auntie Maria Peters. Yes, you're of just on Iowa, time. Iowa side. Yes, you're just on time. Hello, Tito June Grit Kuman, dito kakaduwag, dito mang inasal nga madamang mangan. Thanks po from Rubilin Pascua. Kanaman ni ante Lola SP Pasyon. Wow. Kablawak man ti happy birthday ni Mark Anthony. Kablawak gapo kin mama na. Juliet kin bahay. Speaker naman ti Malaysia. Sir, pa shout out naman kay Potpot po na pogi palagi kahit lasing na from Erwin Braganza. Hello po from Villa Beltran po. Nakikinig ako ngayon dito sa bahay from Showard Asuncion. Tinagan na. Tapos dito yung Facebook. Ito yung Messenger. Gandang tanghali. Pungik. Kung naman, pa-shoutout nga din po kami dito sa Balasi, Villa Carmen. Kasama ko sila Rap, Inyong, Noel, Pater, Onet nga, nakaidan, nabartukan. Kan parekas man ka na dyan. Pilko nga kinantayo. Tanabayag karon nga di dapay nangag. Adyan na pilko. Napil mo damag ko ken ka bumugaw ka ako nam tumalaw ka napil ko tiluk neng na. Wow, talaga mo iyak. Kahit kumala tatanga sonata actually. Ngayon mas kakait ko DJ masahista. Ay, masapul ko masahista. Nagmamaya dagit nga sonata apo ay kita dinggan taman ulit. Ngaroda. As requested, song called Na Feel Ko. Hanggang live. Ma-feel mo ni ayat ko. Yes, recorded version na po. Damdama kami kumansyon tilaya. Hindi balance? Hindi balance? Napanak, naging tatalaw, tasumana ukalapta. Kaslakala, atay upang, atay kait-itlog na. Anya nga'y no jakun kaya, lumakaya kun kunakin ka. Ipapilit mo sa agdugsaka, sa tatabo mo ka. Na-feel mo damag ko ken ka bumugaw ka kunam tumalaw ka napil ko tilog neng na. Bakit ko dispensare nuditan ngagpatenga Uray ta nagumumata di ka banbanwagan ta
Tila adda basta nawaya, bangkag taltalo ni tirata. Aglapitog makudisan, pay kada mapakaruwanta. Na feel mo damag ko ken ka, ay wen lakay ulitin ta. Na feel ko idi ubing ta. Kasta idi di ubratang embiru kempai tata. Nakaro di arjun mo ngem awan epektunan. Ala ka di agpaknika, aglune mangkina agpaisun na. Alumakaya kon ken bumakit ka, o manugot ka kuma. Oray ta na feel mo, ayat kuken ka, di ubing ta, ingatata. Ma-feel mo, ayat kuken ka. Okay. Salamat ka no, yung tinapil ko. Kahit di ako naisama sa shoutout ko na naman. Apo, dito ating ko nga Jomel de la Cruz Santiago. Nya, kamoy. Apo. Siyempre, matutujinagan mo. Iso pa. Magandang tanghali po mga kuya. Pakibati po, kuya, manang ko Ami, naimbangal daw kanyada. Tita Isabela, Tita Lau, pati po jay duwang nga kaanak nga sigurado nga pinapatulog na tata at pakigreet amin nga at hindi nga dito'y mati na imbag nga aldaw dito'y halag ifugaw kuya or permit po doon ngem kayang kaya pa rin. It's me, Jonalyn Domingo. Halag. Kaya talaga nga si Mang po man text messages and si kamanti bumasa balong ta agisagana kitita tatlag nga sonata para iti second part. Uno nagdito Facebook Live, gana pa shoutout po si Tito Emil Ronquillo na kumakain ng pananghalian. Salamat po from June Ronquillo. Karuba pa shoutout Joe Gonzalez dito ay Ilimi nga Bilyasis Pangasinan. Naraman apo Tito Ping mi ditoy. Salamat karuba. Igon mangipatulod kay Gor ditoy no naraman malaan. Ay gusto nagmaya ngatan. Hello manong pabati man ditoy balay mi. Ditoy kapiripiruan Cordon Isabela lalo ni mama nga amor kini ading ko nga Jake Lugub. Hehehe para fest kanaw manong jay alas 3 ti parbangon kuna na ni Papak Jerry ken pabati akmat lang jay ading ko nga ni Chin Chin nga madamag buya na jay laptop ken tayo anak ko nga ni Chandra. Ngo da baragragsa na nga nakaubakan niya manong salamat manong. Pakablao man sir from Kuwait plus 96 naman na masayang dugtong tumagapin. So pa. Masayang pabinyag sa anak ni Mr. and Mrs. Colonel Ronald Sioko ng Bagabag. Thank you po mga idol. God bless you always. Karakarakab mo kami tiro patatoy ni Balong. Masapol tagpakutong nga talaga maday. Maditisaan na. Makainlam mo ti boses yo. Galing ken lonely girl ti Libertad Echagi. Okay, don't make yourself lonely, basang. Okay, agdingag kalata-kata kami kat na umisam ka nga umisam, I'm sure. Okay, it's 45 minutes past the hour of 1 and you're still yung Manong June Sarias together with gentlemen. Ito lang nga po, kasamitan ng radio station din tayo, Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam 8. Dapat dito ay, good Kuya June, ano man? Good Kuya June, and dyan pabati nga po kami dito sa laundry na nakikinig ngayon habang nagpapahinga. Hi kay Ate Menchi na naka new hair pit, ano naman, ng buhok nya. It's me, Fidel. Pa-play po yung Kailiw Kantola. Thanks po, Kuya. Okay. Nagado.
Nagadungan talaga ngayon masapol mga bure. And Ngayon dapat na kita man Ay kuya, pagrit nga po kami dito Paleg, Dinalungan, Aurora. One, Province. ato teknik kanya to Para Aurora nga po ng Province. Kwarog. Thanks po, is make pogi. Dati kanta nga Kwarog gamin, kaya nalipat ako. Ay, Kwarog. Kuya na. Ay, Kwarog. Kuya na, Jimesa na sa mga Jimesa. Ay, dua boses na de dyan. Ni tatabadong Jiboses nga may sa, ni Kwarog mo Jimesa. Kabaalam na dyan nga tuladan. Wan, mangdunggag to nga nalalay nga dyan. Kita to. Okay. Ngarod! Dati, datatlag asunata. Agili-diritan. Agidulit kan no makita tayo makasungbat. For our second name the Datlag. tune. Tatamat kat iti sponsor tayo apo kat na nagapo sa Jai. Iwa Beach, Hawaii. For 300 peso load mat. Isong agitay overseas Filipino workers lang matapo nga mata. Mga agbibuya ka tayo iti Facebook iti ada chance na mga bak. Isong haan nga ito'y text line gaya. So once again, apo kita MDJ Facebook yun no si kayo ket taga dito Philippines, wino taga di abroad. Iti sumong bat lang nga po is international DJ sa bali nga bansa. Ngem iti maikan iti guna ka DJ familia dito Philippines. So iti paganarutan, napakasimple lang apo if you are an overseas Filipino worker or working abroad, si kayo iti mga dati chance na nga mga bak i-text chat yun lang po dito yung Facebook live mi mismo. Itinagan DJ papanan na dito Pilipinas. Kan DJ cellphone number na DJ kanyo and then DJ answer yo. O diba? Naglakalaang. Isugag Facebook live ka balong. Takita no sino ti mga bak. So hanga dito official text line na po dito pagte-textan nyo ito Pilipinas. No dikat DJ Facebook live. Masarakan na po iti account ko June Seriales ko na at this moment ado ti agbubuyan. Ayan. So once again sige ti the chance na apo nga mga bakit toy. So ulitin may ajinagan ti pamilya iti Pilipinas ti papanan na aji cellphone number na kan DJ title iti song. So nga i-prepare yon apo dagi tay comments yon. Tadaytuyan apo iti datlag Asunata for 300 peso load courtesy of our friend from Iwa Beach, Hawaii. Di Facebook live na. Aha. Intun bakit kan lakay ta awan kuman mamaliw ken kwata tung kaano man sa dinuman daytoy ti arapa ako maitured naktupay nga ta nga kan ken bisungen nududuugan tantong atwa agin intuudak lang siyak tupay nga taket ipateg mo no bantun amin buok ko. Dito may batchmate Mark Jan Navarro. Dumteng tuti ka nito nga tibuok mo ket uban-ubanan to ket intanto sublianan ti paspasa makadata dagiti naglabasan ta sa diwa entanto adwa iparibirit untuken ka daydi akariken ka asiksikala eng ti ipateg ko uray intun puraw to buok ko. Awan pa ay ako ti correct na sumbat.
dagiti naglabasan ta sa diwa en tanto adwa. Ipari-piri kuntong ken ka, lady akarikyan ka, asiksik ka laeng ti ipatag ko. Uray intun, puraw to, buok kon. Uray intun, puraw to, buok kon. Okay, dagsangga sa tao mo tinangabak. Ano dagi di answer da? Uban-ubanan ton. Uray uban ton buok ko, kahit maputi ng buok ko. Uray intun puraw ton ti buok ko. Uray uban ton ti buok ta. Wanan tineli. Basit ti... Inton bakit kinalakay ta? Wala na pa. Okay, basit ti nakijoin na ta siyempre handa mga aware apo. Nga may ito'y text line to damdama. So, awan na po, invalid di jay. Awan tinangabak. Ijay game tayo di jay from out to overseas. Ket ito nagsubli kami lang ina po iti may kalo apaset at antumanen iti may isang electric fan nga isagot tayo kadakwada courtesy of our beloved Mayor Jesus de Ladaran para iti last portion tayo tama. So ang arod iti nga nagpatinggan iti may kado apaset iti programa na for one at da kami manang katagsubli kami damdaman to apo para iti at adupay apo nga greetings, dedications and of course prizes. Stand by.